У недjeljoвим телевизijnim magazinu u Vizici. U prilogu zo poljoprivredi bude bešedi o ekologijnim stanu u naših hotaroh. Upozname vas i zo Natašu Hromiš zo skocura, ktorá na starý spôsob pravi domašnje rezanky. Planujeme i prilog zo promociji knjižki o ocovi Ďurovi Bindasovi. Toho týždňa še u našich mestoch otrimujú dva predstavy. My vám prinošíme prilohy zo obidvoch, zo hostovania Ruského národného teatru, zo predstavu Kovalje u Ďurďove i zo Doma kultúry Ruski Kerestur, gdje še bavi monodrama Milionerka. U magazinu u Vizice i preco velji ľudia z jari okremevi stati i co še u tej časti roka slučuje zo s našim organizmom. Tiž u Vizice i jak preslavene šveto Dzurja u Ďurďove. Televizijni magazin na nedjelju na 20 hodin. U majskim vidanju familijarnog magazina Široki plan predstavime vam familiju Hromiš zo Ďurďova, kotra už velji roki aktivna u kud Taras Ševčenko. Zo toho društva za muziku bude zadluženi jih orkester, a hodni ste opatric i deskeljo prilohi vjazani za toto mesto. Široki plan na nedjelju 6. maja na 21 hodinu.